tubahaye ikaze nanone kuri iyi saha y'isa munani ni ku gicamunsi cyo kuwa mbere tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri 2026 ni updates nk'uko mwabimenyereye ni amakuru abatuzanye mashya kandi agezweho. Imasisi bimeze bite, bihagaze bite ko bivugwa ko byahagurukije Sultan Bwana Sultan Makenga, ariko nibagiwe General mujye mumbabarira mbanateye isari ni General, ariko kubera yuko mba ngira ngo nihute Bwana General Sultan Makenga ari Imasisi. Ese niki kimubeshejeyo? Na makuru uri butohoze neza ukamenya au situation. Ni mu mujyi wa Uvira ibintu byabaye imberenge Isange naho nuko, ni mu gihe mu Minembwe bitoroshe. FARDC na FDNB mu mugambi wo kongera kwihimura kuri coalition bahanganye ariyo AFC, ubona ko ibintu byabaye ibindi. Ni mu gihe uri bumenye kandi akantu ku kandi ano masaha uko byifashe haba muri Sud Kivu, muri Nord Kivu, turanyarukira Burundi umenye how situation. Ese ishyamba rya Kibira cy'ibitoki umutekano kutifashe neza bimeze bite, bihagaze bite maginga ya? Ni mutwemere rero muduhe iminota mikeya mbere yuko musubira mu kazi cyangwa mbere yuko mukomeza gahunda zanyu, mumenye akantu ku kandi. Nje muri kumva n'ubundi uri kwagize ncamake ndi Damien Umugisha, ntabwo ndi nyine ndi kumwe na Bwana Inshuti John. Bwana Inshuti John, biriwe neza? Biriwe neza Bwana Damien. Ikirere gikomeje kuba imberenge Munsi wose. Namwe nimba ariko bimeze nuko nyine, ariko ni umugisha. Uno mwaka ushaka kuzaba mwiza bihabanye nuko umwaka washize utari ntabwo yigeze uba mwiza ku kigendanye wenda n'abakora umwuga w'ubuhinzi. Urabona ko ikirere kiba cyiza, ariko urabona ko rwose uno mwaka ikirere gishobora kuzagira icyo gitanga. Kwanza ikirere Masisi, Bwana Sultan Makenga ari Masisi mu biki? Ni ibintu bidasanzwe mu makuru tuba tuvuga buri munsi, cyangwa se mu bijyanye yenda na operation zibera hariya. Ni gake wakumva umuntu nk'uyu uri ku rwego nkuru ku mutwe umaze gusa naho wiyubaka mu bushobozi kuba yakwerekeza muri kiriya gice. Urabona ko Masisi hari intera ndende uturutse yenda gace ka Goma, ni icyerekezo kimwe ariko harimo intera. Rero urumva ko byanze bikunze buri wese yakwibaza ngo general nk'uyu niki cyamujyana Masisi muri kiriya gice cy'imisozi miremire kandi nacyo kirimo impagarara cyane, kuko kimaze igihe kirimo intambara zigabwa n'ibitero bya FDLR Wazalendo ndetse bahora bagaba kuri 23. Biravugwa ko agace arimo ariko ari ahantu hasa naho amaze igihe havuga imirwano idasanzwe, bitewe nuko hari ibirindiro bya FDLR na Wazalendo basa naho hari abahibatse bikomeye kandi bahamaze imyaka myinshi. Ni igice FDLR ishobora kuba igiye kumara nk'imyaka 30 ifite ibirindiro bigenda yimura bitewe nuko irashwe, ariko na gace itagipfa kuvamo. Rero urabona ko ukubiye ku ntambara iri muri Sud Kivu, urabona ko na Nord Kivu hari ibintu twajya gato navugaho ko ariyo kwaduka kw'intambara bidasanzwe, ibitero bari kugaba bitari bisanzwe bibaho. Na gace karimo izi duce uvuye Ingungu usa n'usubira mu gice cyo hirya na ahantu hadaturwa cyane, ariko hagiye haba amasantere atandukanye iri mu intera hagati y'isantere n'indi, ariko ukabona ko hatuwe n'abantu benshi kuko ni santere zibera nk'amasoko. Kandi kiriya gihugu ahantu hose habera isoko urazi neza ko ariho hantu haba hatuwe cyane ku buryo buba burenze izindi nce. Rero utu duce na gace bita Burora, Rumbishi na Nyakigano, kuba haziho ni uduce dusa naho dushoreranye na Remeka na Kadasomo. Ni uduce tugera muri 5 ubona ko ngo yagiye ari nk'umuntu ugiye gusa naho afata ibyemezo yenda ku deployment zihari, ku buryo ki umva Wazalendo zihora zica abaturage muri utu duce zikambura, kuko nizo zihagenzura. Urumva igihembo cyabo bo no gusoresha, niko bimeze. Urumva ko babangamiye abaturage bo muri icyo gice, ariyo mpamvu bashaka gusa naho hari ikintu kidasanzwe gishobora kuba kigiye kubaho mu buryo bwo kuba bakumira iyo mitwe iri muri ako gace, gasa naho bayihakura hakagenzurwa na M23. Byanze bikunze
hari igishya turi buze kumva mu gihe kiri imbere bitewe n'iyo operasiyo yahagurukije generali akagomba kwigira hariya, byanze bikunze turaza kubona amakuru mashya. Yes, nibyo. Reka ajya muri biriya bice. Impamvu nyamukuru nakubwira ko n'ubundi baba batugarijwe, kuko n'ubundi n'umugaba mukuru w'igisirikare wungirije cya FARDC ari muri biriya bice. Bigaragara ko ashobora kuba ari muri operasiyo Sultan Makenga, nawe akaba wenda abagize ubwikango kandi ari umugaba mukuru. So umugaba mukuru wa AFC, yego, urumva ko ni abagaba bakuru uretse wenda ko umwe yungirije undi akaba ari umugaba mukuru furu w'ikirenga wa AFC. Ubona yuko n'ubundi bishoboka ko imirwano yaba igiye gukomera muri bino bice. Yego, ni ngombwa nk'aka gace ubona asa n'uwasatiriyemo akakaza Rumbishi n'aha ngaha uvuye Ingungu za Ruzirantaka. Biravuga ko na kera habaga ubucukuzi bw'amabuye ariko bakayacukura ari bya bindi byoroheje umuntu ku giti cye. Rero urumva ko havumbuye ngo zahabu ku buryo bushoboka. Ubona ko ari agace FDLR na Wazalendo bakeneye gusa naho bahigarurira, kandi kwigarurira ku gace ubusa n'usatira Ngungu werekeza mu cyerekezo cy'ibirindiro bikomeye bya M23. Urumva ko hari icyo bagiye gukora gihindura aho hantu ku buryo haba umutekano usesuye. Oya, ntabwo bishobora kubahira nubwo umugaba mukuru wungirije Jacques Charigonza w'igisirikare cya FARDC ari muri biriya bice. Ntabwo biri buze kumworohera, ariko urugamba ni kuva yahagera. Ubonye ko hahise hagaragara ibitero bigiye bitandukanye, aho byagiye bigaragara za Warikare, za Masisi ndetse na za Rucuro, bigaragaza neza ko mu byamuzanye mu kugaba ibitero ndetse no gutegura ama operasiyo, dore ko ari nayo yashinzwe muri icyo gisirikare cya FARDC, yatangiye ama operasiyo akomeye. Ubona ko n'ubundi byahagurukije bwana Sultani Makenga. Ibyo byose urumva ko ari agashya. Abenshi bahugiye muri Sud Kivu, ariko no muri Nord Kivu ibintu ni hatsara. Ariko icyo nakubwira cyo nuko umutekano urarinzwe kandi bari kugerageza kureba buryo ki basunika haduye. Yes, bwana bishuti, mu mujyi wa Uvira aho byifashe bite ko naho ibintu byabaye ibindi? Uvira ni ibisanzwe. Urabona ko hariya ni ahantu hatajya habura operasiyo za buri munsi. Uvira mu gace kaho ni uduce twinshi turimo intambara nyine twakomeje no kuvugaho kare. Bigaragara ko n'ubundi n'iri joro ryakeye imirwano iki gitondo yari hari mu duce dutandukanye, ariko hari nk'umwihariko wa Uvira. Urabona ko Wazalendo basa naho batsimbaraye kuba hari ahantu batari buhatakaze, badakeneye ko hari n'ingabo zibasimburamo, ariko bivuga ko hari igitero nabo bagabwe muri iri joro. Nyuma y'ibyo y'imyerekano yabo ku mbuga nkoranyambaga ndetse bapostingaho amafoto yabo babyina bavuga ibigwi byabo n'uburyo batazatakaza hariya, biravuga ko muri iri joro nabo bagabweho igitero cy'ingabo batabashije no gusobanukirwa izo arizo, ku buryo zaje zigakora igikorwa cyabo mu gihe gitoya, bagira abo bicamo, ndetse nabo ngo bigaragara ko bafite abo barashe, ariko bashatse umuntu warashwe waba wasigaye cyangwa wapfuye baramubura. Ubwo niba ari n'inkomere zabo bashobora kuba bazijyanye, ariko urabona ko byanze bikunze nabo habayemo nk'ikikango cy'uko ibi bitero bya nijoro aya masaha yaherukaga muri cya gihe cy'abacanshuro, ntabwo ibi bintu babiherukaga. Urumva ni ikintu gishya kuri bo. Rero ushobora kuba ari umujyi bari kwisabira kugumamo bonyine, kuko wumva ko indi mitwe yose y'ingabo za ihuriro barimo basa naho bari kuva muri uriya mujyi. Wazalendo ikaba ariyo isa naho isigayemo ihagenzura, ari ifite umubare munini cyane mu basirikare bahasigaye. Yes, nibyo, umutekano ukomeje kugererwa ku mashyi mu mujyi wa Uvira, ndetse bivuga ko ibintu bikomeje kuba bibi, kandi magingaya nta mutekano uhagije. Abaturage bari mu bwoba bukabije, ndetse nkubwira ko Isange naho hakomeje kugaragara ibitero shuma biri kugaba ibitero kuri M23. Ubona ko FDNB na FARDC umugambi wo kugaba ibitero mu turere dutandukanye bawujuje kandi bawukomeje. Ni mu gihe kandi na Bukavu wabonye ko bakomeje kugenda bagaba ibitero, bigaragaza ndetse na strategy ikomeye yuko ihuriro rya FARDC na FDNB ari ugucanganyisha AFC ikaba wenda yashyira imbaraga mu gace kamwe, bityo bikabaviramo ko batakaza uduce twinshi. Kurabona ko AFC
nayo ikomeje kugenda yitwara neza ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bimeze bite mu Minembwe Sahel? Mu Minembwe Sahel n'ubundi urugamba ruracyari ikotaniro, aho imirwano ikomeje kuba muri utu duce n'ubundi twa Bicumbi, za Baruta, aho ubona yuko na za yatangiye kugera za Rubarati, bitewe n'uko bashaka kwigarurira uduce tw'ingenzi, ndetse bivugwa ko hari Apuezero n'ubundi yari amatware kuva na kera y'Abarundi, ariko magingo aya urabona ko MRDP twirwaneho ndetse na AFC bakomeje nabo kuba abantu bamba, ubona yuko bariye karungu. Bwana Bishuti, urabona ari iki kiri bukurikire ko kuva mu gitondo, kuva ku munsi mu minsi yose ishize, ubona ko imirwano kugira ngo igabanuke ahubwo yiyongera, urabona biri bugende bite? Yego, iriyongera cyane bitewe n'imbaraga ingabo z'u Burundi ziri gushyiramo. Hari urabona ko ibitero byaho babikajije umurego muri iyi minsi, ariko harimo kwibazwa ku kintu buri wese ari kureba bijyanye n'ijambo M23 yivugiye ko ahantu hariho hose ikibuga cy'indege cyazakoreshwa ibitero bigaba kuri M23 cyangwa mu gace iherereyemo igenzura, byanze bikunze batitaye hariho hazashobora kuzaraswa mu buryo bwo kwishyura. Rero hari kwibazwa ngo ibi bitero biri kubayo bya drone biravugwa ko biri kuva i Burundi. Niko amakuru avuga ko drone icyerekezo ziza ziturutsemo ari i Burundi. Bo bakavuga ati ikibuga baba bari kwifashisha si icya Bujumbura. Hakibazwa ngo ese bubahirije icyo bavuze, ni ikintu tubona ko gishoboka kuba barasa kiriya kibuga cy'indege cya Bujumbura bitewe n'ibitero bari kugabwaho bya buri munsi bya drone bitaherukaga. Rero ahangaha harimo inkomanga ku muntu wese kwibaza kuri iki kintu ko ushobora kubona bishobotse bikaba, kuko ntabwo bazaraswa ibyumweru bibiri baraswa na drone bazi icyerekezo ziturukamo ngo babashe kubireka. Sinzi rero niba ari umuvuduko mwinshi wenda Abarundi bari gukoresha kugira ngo bifashishe drone mu buryo bwo kuba hagera pozisiyo babasha kwigarurira muri kara gace, yenda bagahagarika ibyo bitero byazo, ariko hari icyo bibafashije. Sinzi niba hari ukuraswa kuri bo bishobora kuba inyishyu kuri bo twakwitega muri iyi minsi, bitewe n'ibitero bya drone biza ku bwinshi. Aha ni ikibazo gihari cyane, ariko ubona ko hatari buze kuba habura igisubizo kibaho kimwe muri ibyo mvuze, kuba baraswa nabo cyangwa se kuba batakaza ibyo bashaka kuba bakwigarura pozisiyo imwe muri kara gace ka Apuezero, basa naho imirwano barimbanyije badashaka kurekura, kandi ubona ko bahakeneye ku buryo gufatika. Yes, ni ikibazo gikomeye cyane, ubona ko byahinduye isura, ndetse urwikango rukomeje kuba rwose mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hakaba humvikanye amasasu n'ubundi magingo aya mu ishyamba rya Kibira, bivugwa ko ari abarwanyi batazwi bari muri biriya bice, ubona yuko byabaye ibindi. Ni mu gihe kandi umutekano ukomeje gucungwa ku mipaka yose ku gihugu cy'u Burundi, ndetse hakaba hari n'umuturage wabiguyemo. Impamvu leta y'u Burundi iri kurasa abaturage bayo ku mipaka, begereye imipaka y'u Burundi, kuba wenda baratanze itangazo ngo nta muntu yemewe gucaca aho, niba bafite ubwako ari impunzi n'ubundi zahugiye muri Kongo ziba zishatse gutaha. Oya, impunzi ibaye ariyo babifiteho amakuru yenda bayereka, ahubwo hariho urwikango yuko umuntu wese ubashije gusa naho aca ku mupaka uburyo butemewe cyangwa akagira ikindi gikorwa agaragaramo kidasobanutse hafi y'umupaka, wararaswa n'ihame bimaze no kumenyerwa mu baturage. Rero ubwo ngubu hari ikikango cyabayeho cy'uko bahakeka ko ari uwo muri uwo mutwe usa naho uri kwinjira u Burundi mu buryo budasobanutse. Urabona ko muri iki gihe bafite ikikango, kandi ntikizabura no kuba bitewe n'akajagari k'ingabo ziri mu Burundi zahungiyeyo, izagiyeyo mu buryo bw'akazi, zidashaka kugumayo, zimwe se zagaruka muri Kongo. Urumva ko iraswa nk'iri ku mupaka rizajya rihora ribaho bitewe n'umutekano muke n'ubundi uri mu Burundi. Yes, ngayo nguko rero nizo updates utari ukwiye gucikwa kuri ando masaha n'ubundi y'isa 8 ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere. Reka tubashimire, tubifuriza amahoro y'Imana kuri iki gicamunsi, ndetse abarwayi tubifuriza kurwara ubukira, kwihangana bitera kunesha, kandi Imana ikomeze ibane namwe, mbifuriza umunsi mwiza. Yego.